Kontu? Hello. Għajda, xinti lektera. Action. Action. We're back. We're back. Illum jenu klu l-ewwel darba li għandna matching nails. Vera. Emmek xiftna xandu għed nkizzer. Sono għatek. Otek. Imma l-ewwel darba li għandna matching Mux aesthetic. so, vera. Mux soltu. soltu. Imma jimax kif il-mobil U tijak jena blu. Soltu bil-kontra. Soltu bil-kontra. Għax klu mux Lejna, il-girl. laqqa xej, imma. Issa next time għed t-lani ġu matching crocs u koll. U għekket, t-tira edha taċċajta xawmin jgħid li biex ma nilbis socks mal-crocs. Le, jien actually nara għaxin kalla t-tibsu fil-sajf bis. Ira, ġast din dem bil-kalzetti nilbsu. Unħos Le, nil-ġadġ sajf ġi. ma nibsux bil-kalzetti, sħana. Tħos sħana. Maġordu. Imma fi xitwa mbagħad biex nilbsu. Unħos Actually, nil-ġadġ. last year meta bdejt nilbsu kien ħosni naqra ġadġt. Oh, xe. Jisu kulħadd tipo. La bil-krok, u jien like. Eħe, iktar komdu. Issa tipo. Issa you embrace it. Iwa, Issa you vera, embrace vera, it. vera. Embrace it. Illum, ħanitkellmu fuq topik naqra Oh my god. deep. Ija. Ek, Inħobbu. għalek għedin jienu wibis. Eżatt. Vera, nħobbu jkollna Inħobbu. guest related ma' topic. Imma ta' jkun naqra topic hekk, taf kif titkun intimate. Eżatt, il-bicċa. intimate. Healing versus avoiding. Lol. Nix tagħmel healing, nibdew minn hemm. Naqa cocktail mit-tnejn għameli. Le. Jien naħseb li I'm more of an avoider. Qabel kont avoiding biss. Avoiding biss. Okay. Immissa la kbirt naħseb dal-aħħar xhur sirt nitgħallem actually impoġġi qiegħda nħoss li għandi nħoss. U I can call that process healing naħseb. Oh, ek tiġi fem. Eżatt. Li għandi. Naħseb wasalna. Jiena. Asnaf. Ara naħseb għal-bidu dejjem avoiding. Mhux Fis-sens bil-fuq. Mhux hekk. Ma tistax taqbad juħil mal-ewwel, fimt għax jisum it hits you too deep naħseb. So l-ewwel I avoid. Umbat mal-ħin I heal. U actually nħu gost għax ma nafx dis. Le, Imma nħu gost. gost għax ma nafx kif nispjega. Vera tkun in touch mal-feelings tiegħek. For dak Eżatt. il-period Of time. li tkun healing, tkun nittamel ħafna affarijiet għalik, like genuinely għalik, whatever xi ħossati għalik, għax għandek bżonn li l-ek nifsek fimt. So nħossnijek vera wholesome. Biddanati ħafna iktar attention li l-nifsi. Suppost dejjem hekk nagħmlu. Eħe. Imma għal dak iż-żmien isu jkun hemm bżonn iktar. Fimt? Eżatt, lejn naħseb li dejjem tkun avoidant, and you always avoid waħazin ħaġeb ħafna. Li issa nikber u naf li l-allu kiku hekk xi set with myself u ħassejt li kelli nħossu hekk, forsi situazzjoni li kienet ċertu tgħaddi affarijiet, u kon nitgħallem minna aktar. Fimtex meta tpoġġi miegħek innifsek and you try and heal. It's so much more of a experience, tipo titgħallem. Eżatt, u titgħallem fuq nifsek. Imma naħseb li it's all about timing. Nismaħħa. It's all about timing. Vera, ma. Kolna quotes ħankunu l-lum. Konna quote. Pinterest board. Imma, jekk per eżempju, jinnaf għadek kif iġġilis ma' ħabibtek, ma tistax mill-ewwel ju heal jew jaddilek. Mhux hekk. Like you have to avoid it naqra sa ma tikkalma situazzjoni. Fis-sens, anka per eżempju, biex ma tkomplix tiġġielet, Il-ħin. so il-ħin, you have to avoid it, Eżatt. sa ma jaddilek, għax inkellek tmur tkellem dak il-ħin, boom. Rebus. Reb. Kbir. Bombastic silence. Imma mbagħad jekk jgħaddi l-ħin. U tikkalma. U Tkun tista' taħseb. taħseb, eżatt. Rajtek, rajt, nallu. Kemm kbirna ma Illum vera. Next time li taqbiż li roll the tape. Eżatt. Orjom li daw. Il-footage please Eżatt. għalli kunna. Imbagħad tkun tista' tirraġuna. U mbagħad wara you can heal, fim? Mhux hekk. Jew pereżempju wara break-up. Jekk taqbad u tipprova. Jekk taqbad tipprova. Eyebrows. Taf dak il-mim dak il-kelb. Siri.
Jien dak il-kelb illum. Glor. Jiena, eżempju, proċess li tal-limt minħabba break-up, li tipo, ġiri affarijiet gbar irdi jiġru biex tirrealizza l-proċess tiegħek x'inhu. U mbagħad tista' tapplika għal kollox. Eżempju, jkun hemm ħafna ċirkustanzi fejn issa ngħid illu kelli bżonn nagħmlu dal-proċess biex noħroġ minnu, ma kellu jiġri break-up biex jisnin induna li kelli li jsir dal-proċess li in the beginning I am avoidant. Ġrat, like, Imma u fuck it. x'tagħmel to avoid it? Noħroġ bla doċ. Toħroġ. As in, wait. Le, u iva mhux Ma hekk. sħabi u mmur nieħu drink u mmur nieħu pjaċir u mmur il-baħar u nagħmel hekk u nagħmel hekk u għamil ġennata kbira. Oh! Le, bes għana bes biex ħagġa le, sen, Alright. ok. U nagħmel crazy decisions li huma ġita lija u hekk. U mbagħad in this process, in these activities u hekk, tipo I see how I feel u nibda ngħid, okay. Edha toħsni happy, mela senjali I need to be here and I need to be doing and I should be tibda choosing taċċetta. myself u nażel li nagħmel affarijiet li they make me happy. Imbagħad I start to heal għax nibda ngħid illallu nibda nerġa' okay, qed nitfalli lin-nifsi l-ewwel. Qed tifhem? U x'ħin qisek, pereżempju, bad toħroġ u tirrealizza li jur Living. Eżatt, u eżatt, li int eżatt. aħjar. Eżatt. And then you can start to heal. Imma Eżatt. because you avoided. Imma going out doesn't need to be with friends u hekk anke l-fatt li toqgħod kif qed tgħid inti jekk innifsek. Anke li naf. Immur nuħu jiena l-kafe ta' filgħodu, immur nuħu l-kafe waħdi filgħodu, Oh l-isbaħ my. outing. Oh my, anke. Taf kemm jitqubija tax-xogħol għax niġi dejjem bi Starbucks hekk filgħodu. U jkunu jafu li mort. Anke pereżempju sama nixtri l-kafe. Li actually ħannibda l-ġurnata mhux bdejt, fimt? Bdejt ix-xogħol mort xtrajt kafe. Għat waħdi. Kelli dik id-doze hekk of caffeine. Eżatt, I said the intention of Eżatt. the day. Eżatt. U daqshekk. Imma trid biex iseg immaġina trid taqbad and you heal, per eżempju. Xa tagħmel qbad inti fad-dar Toqgħod tipprova. Fimt, so bil-forsa l-ewwel trid tagħmel dak l-effort to avoid it sort of you put Le, yourself back out eżatt. there. Terġa' qisek like ma nafx kif ħanispjega. you get out You of push it. yourself, you Eżatt. get out of the comfort Eżatt. zone. Għal-moment tinsa. Umbat you realize you're in the right place. Eżatt. And then you start to heal. Imma u min eżempju ġiri nitkellem għan nisu jgħidu l-eżempju jiena nippreferi nagħmel mhux ġimgħa, jumejn nibki ġo sodda u mbagħad jaddili. Għaw min, u hekk. Le, jien ma. Jien ma nistax. Jien jekk nagħmel jiena naħseb qasbis eżin jien ma tantx nibki waħdi eżempju. Vera? Mela jien dik it-tip ta' persuna li jekk pereżempju ġara xi ħaġa innaf break-up, friendship break-up, xi ħaġa. Mhux ħa nibki dak il-ħin. Eżin, għall-ewwel jisni tant kemm nkun irrabjata. Li- I don't want to hear it, ma rridx. Fimt? Mbagħad eventually once I process it li Tħoss. inħossni ħażin, Istra. fimt? Mhux dak it-tip li ħan infuq nibki f'wiċċek. Le. Jiena jekk nara xi ritratt, toħroġ Wara. dema. Imma wara naqas żmien, Eh. mhux instant, pereżempju mhux ħa mhux ħan iġġieldu Le. u ninfuq nibkijaw. I'm not a crier. Lejn jien naqra krajer. Vera? Imma mhux Jiena mhux mal-ewwel. Eżatt. Jien xa trid tgħidli xi ħaġa li eżek tiggiżni ħafna. Le jien qed isek id-dum. Serek, umbat nisplo. Vera, għat ma rejtek tibki ġo għasirrita. Imma għasna san Nisplodi. Daw Fimt? fejni jek blu. Ġifi. Niġi ħamra hekk. Vera. ħamra. Għajnejja fil-lodu, għaxin bat wans li nibki, mela. Għajnejja daqsix fil-lodu hekk, gravi. Umbat, moment uħor li nibki imma ħafna mbat, tipo several times a day. Meta nkun stressed. Vera. Għal xejn nibki. Jiena niġi vera dissociated meta nkun stressed. ħafna, like, asna, like, moħi ma jgħidlix nibki, ġust jgħidli jgħaf eżisti, niġi nam, niġi like Just kompli bil-ħajja u ma taf xinu jiġri. Neżisti literalment. Jina jisni hemm dawk it-two phases. Jew meta nkun sort of mhux stressed, tipo Just mentally in the not right there. place u hekk. Nistaporti sa kemm mbagħad boom ninfaqa. Meta mbagħad nkun stressed l-inqas ħaġa hekk tifqani. So isu hemm dawk it-two
size of me. Yes. Dawk it-two options, eżatt biex nipki. Which one today? Li ħana zillum, kbeda eżempju waqt l-eżamijiet. Nqum nibki, norqot nibki. And repeat, and repeat. Oh my Fimt? God. Imma Imma that's dejġi. me. Eżatt. U to be honest, umbat, nibki tejni like to heal. Ovvja, xi seket you're relieving stress. Eħe. And you're letting it out. Jiena naħseb mhux biċċajt, meta jkolli l-ġuħ ikollha bċet nibki ġieli. Tgħidli ma nibkel xejn, ma meta jkolli xebba ġuħ ikollha bċet nibki. So deep. Jekk ikolli So Oh, vera nixrib dejt jibbisser, ta' mal għandeb bċet nibki tant kemm għandi. tkun hangry. Eħe. Ewa mhux naqbad nagħmel nerv, naqbad nibki. Like, please itimawni. Nikol. Inallu. Li ma situazzjoni kellek, like, li jurrek liktar wahda li kellek bżon an intense process of healing or avoiding. Ma xe kamil ċensi kien mistoqsija. Iwa, le, fimtek. Naħseb wara breakups. Eħe. Imma, Għana meħfna eyebrows. għadi. wara breakups, imma inħoss li isu wara breakup vera. Kull darba li kelli breakup, vera sirt naf li l-nifsi iktar. Le, ġiri kunu mirakli. Isu, ma nafx għala, għax is, naħseb il-raġuni i li fil-li tkun għaddej normali bil-ħajja. Ikunu parti minn. U tkun għaddej normali, rutina u hekk. Umbat one fine day isek you have to deal with it, tipo. So umbat tispiċċa you have to do it for yourself, Ekku. fimt, titkun hemm li kien nifsek. So isu ek. I mean, dejjem tikber, imma meta jiġri xi ħaġa hekk, xi misħeb fimt tisu jkun hemm Abza. qabża kbira hekk mal-ewwel għax trid vera taħdem fuq innifsek. Jena nħoss li meta nġi f'point sek, isni għaj corner myself. Se jena meta eżempju nkun ġelazzjoni most of the time nsib li l-nifsi. Għatma nati kas li l-nifsi. Issa jekk kux bniedem li ġan nħossni jek, jew bniedem li ma jġanix nħossni jek, l-istess. Jaff wieħed itin id-dinja u liħor ma jitini xej u naħli xebana. I always end up forgetting myself. U it's still a question of tipo jekk kux tip ta' nis li mmur għalihom jew mi. Imma jaf tkun minnek hekk, li tant kemm you're invested. Eżatt. So mbagħad meta tispiċċa dil-ħaġa li niġi ġo corner fejn ma jkollix option. I'm the only one I'm the only person I have and it's either I invest that energy in me now. Ħanejdlek quote. Oh my God. Mhux quote hawn. Iktbu għaddi. Abdu lapis u ktbu. Di għalu li ta' 15 and it's stuck here. Janka jien għandi waħda. Alright. Mela, basically, meta kelli xi 15, li 13, kelli my first heartbreak. Young love. Mjaħazra ġordi. Le. Insomma, kont nibki jek sib laħati għaf id-dinja, you know. Madonna. Daqsek. Mux għansi Kien xaħat għalli, ma tistax mela, int għandek is-center, ok? Eħe. U l-affarijiet iduru miegħek, tipo, this is my life, jada fis-center, u l-affarijiet iduru miegħi. So, issu kien għalli dal-persuna li inti edha fiċ-ċentru ta' ħajtek, ok? Chloe, stay with me. Aw, vera, xekħġġeni, ok. Inti edha għedha. fis-center. Inti. U l-affarijiet li Iduru hemm miegħek. f'ħajti iduru miegħi. Issa, jekk jiena noħroġ li l-nifsi mis-center, npoġġi l-ċaħat ieħor. Tlift kollox. Xejn jitlaq dak il-persuna m'għandi xejn fis-center ta' ħajti. Dejjem jien irid nibqem. U ta' 13 I was like, u till this day, jekk qed jaraħ dal-persuna, till this day, honestly. Sermulek mela. Sermulek Hello? mela. Biddilt li ħajti. Alright? Ta' 21 ma fimtix għazzi para ta' 13. Jien ta' 13 fimtek, bro. Konti fima ta' Għax 13. spiegaħ li ħajar minn hekk. Imma Provide. Kera, Imma, Le, ta' men sens. fimt, you have to isek tibqa fis-center ta' ħajtek. Ekku. Jiena darba kienu għalu li inti ma tkun mux ħadd ma jistax ikun il-project tiegħek. Eżatt. Fimt, tipo. Irid ikun il-companion. Ikollna ħafna proġetti f'ħajjitna. Eżatt. Ma jistax kollok għarus li jkun jew whatever li jkun proġett. Fimt, you know what I mean? So, irid Like you cannot change this person. You cannot mold him into her or whatever into a different person. Fimt, ma jistax. It's a irid ikun jaf lilu nnifsu u inta frijek. Nifsek qed Eżatt. just. Fimt, u mbagħad għalhekk nibda nindu
mimiex lesta relazzjoni nuqqas, għax tipo, I don't feel like I know myself enough, u I'm enjoying getting to know myself eżatt. alone. U dik Fimt? is-sabiħ ta' break-up, fis-sens, Ekku. break-up mux U le. nisbaħħaġ ta' dinja, imma hemm is-sabiħ tagħha Imma wkoll. tafxiex jienek nibda ngħid, tipo jiena vera ma kellix ħafna relationships ħajti, imma nibda ngħid tipo and what? Like billi spiċċat mhux hekk kellha tkun Hekk kelli, whatever's eżatt. written for us is already written, so ma sax noqgħod Dik inħabber ras, eżatt, noqgħod dik sejra. nemmina jien Oh ukoll. no, nistax ħanamel wax. Fuck it. Destiny. Have to move on. Le, vera, Destiny. eżin il-ħajja tkompli għaddejja u jekk għax eżin xogħol kont imur jekk what? Senna. Xogħol kont muru kellek tibqa' tmur. Diki, eżatt. Le, kont ħajja mingħajr dik il-persuna u nejx, you know what I mean? Mhux hekk, I mean, għalkemm kont ilek Mingħajru. snin, eżatt. Those few years, vera, eżin il-memorja tibqa' toħodhom u ġorhom miegħek u jalmuk, jalmek it-tajjeb u jalmek il-ħażin. Jien naħseb kemm inniġu relazzjonijiet aktar għallimni l-ħażin mill-tajjeb and I don't regret it at all. Iktar titgħallem il-ħażin. Tipo, anka, Unfortunately, eżatt, fis-sens jekk ma tkunx taf il-ħażin, tajjeb tieħdu for granted mawx. Eżatt. So, per eżempju, kieku ma kellix relazzjonijiet ħażina li I had to heal from, Ma kontx titgħallem. kieku ir-relazzjoni l-għandi issa ma napprezzaħiex biżejjed, għax ma nkunx naf kemm tista' tkun ħażin. Ma nafx hekk Eżatt, nifhem, le, fimt? eżatt. Imma ħabba li naf li kemm tista' tkun ħażin, napprezza li issa tajjeb. Eżatt. Qed tifhem? So, Mom and dad. imma vera. Vera. Okay, għandi question. Okay. Tissani. Issa, what do you do to heal? Like, what do you... Ħanajdlek. Ma nafx. Di l-ġennata li rrit najdlek. Eh. This is what I think I will do all the time to heal. Aha. Għadni ma nafx ta' ma nħosni tajjeb li għamilta. Li nsifer wahdi. Oh, nice. Għazin Naħseb għadni ma vera. xinu ġal wuċċita ġifiri. Bukjajt. Iwa, iwa. Fej sejra? London. Oh! Wow! Le, di storja vera ta' da. U ma importanix ħanej, that's fine. Għawek kiena għand bissa. Għazmu jismana. Le, tipo, bit after, tipo, my breakup u għek, just intajt ma xaħat, and it was just very chill u għek. U xej ma ġara, like, nothing continued and we don't speak anymore. Pero jek ħadċa ħagġa minna kienet li dal-bniedem jisifer ħafna. Immur xogħol ħafna vera brav, vera kreativ, vera nammiraħ, u vera nirrispettaħ. U jisifer ħafna. U kien għadu ġej minn xar Berlin. Oh, U tarana, għalli- bro, għet nejdu fuq. Taqbez lek għajnej kan raġuni. U għalli tipo ġili sifirt wahda kienet lu li għetlu xaġa vera nixtieq namel, like vera nixtieq namel, ma nibza ħafna ma nafx. Għalli bukja flajt issa. Oh, And I was u dak like- il-ħin bukjajt. Ok, dal-mulej pes ġewadni għajt għajd bukja flajt. U ma ħsibtix, battu bukja l-ewel flajt and I did it. Wow, U issa nħosni. sabiħ. Anka li mux għedem, jaff imurem u nibki kull jum u għatta xarri mami please. Le, Imma mhux l-fat ħatamel li hekk. għajt. Għax għamilta li. Eżatt, u jina inħosni satisfied liktar and I feel like I healed a part of myself għax jina dejjem kont niddependi fuq ħafna nies. Dejjem irrid nkun ma' nies, dejjem irrid nkun ġurazzjoni, dejjem irrid nkun. E wissa naf li qed inqata' ħafna ħin waħdi and it's healing me. Għamil deċiżjoni li dejjem isa foqat li moħħi like meta nkun kapaċi kulħadd isifer ta' daqsi kulħadd jgħix barra waħdu hekk. Għala jiena ma nistax nagħmilha. So l-fatt li għal qasqatajt Ħatamel, it-ticket. eżatt. I'm like, U forsi li dik il-bicċa tipo Isibt li ġija ġejja. kien nifsi, oh. Forsi that part of yourself. Għat ma kont ħassiba. Eżatt. ħassiba fis-sens. Jekk ma toħroġ out of your comfort zone, forsi qatt ma kont Eżatt. ħatipprova tagħmilha. eżatt, eżatt. Fimt, so forsi blessing in disguise. Eżatt, u għara kemm sabiħ li tintaqa' ma' nies differenti like Eżatt. on any level, tipo, you know what I mean? Eżempju, jien naħseb what heals me. Vera, what heals you, Jordi? Għandi kurzita. Ma nafx kif ħan nispjega imma. Isu, ħanajdlek kif nispjega. Meta tidħol TikTok hekk, toqgħod tara dawk it-toxic TikToks ta' kollox clean girl, doing my 10K steps, drinking my water u hekk. Xir, ġe. Hekk, that heals me. Li noqgħod nagħmel ġranet hekk tipo nkun Tiskrolja. healthy. Le, bro. Off track.
Off track. Sorry. Li jekk inkun super ma nafx kif nispjega. Li inti tagħmilhom dal Li jien nagħmilhom, pereżempju. That's very you. Tuħu xi maċċat. Eżatt. Eżempju noqgħod noħroġ nieħu, okej, anke issa noħroġ nieħu kafejiet u da, fimt? Imma jekk inkun għaddejja minn żmien naqra raff hekk and I need to heal. Nibda nagħti każ ħafna iktar lil nnifsi u nibda nagħmel iktar ħin għall affarijiet li inħobb. I mean, dejjem nagħmel ħin nipprova, imma I mean bix-xogħol, l-iskola u hekk. Ma tistax kemm mhux hekk, trid. So dak iż-żmien ngħid, da żmien dedicated għalija, sort of. Fimt, allura nibda jinnaf. That's very Jordi coded. Iwa, mur iktar eżempju kafe u noqgħod naqra. Wow. Jew, mur jinnaf Pilates u dan hekk, you know? Jina u Jordi l-ammanta differenti, kikun nista' nkun as honest as I can. Hekk. Jina, eżatt. U ħaġa oħra, nibda jisni, di mhux healthy, di avoiding. Kemm aħna differenti. Ħafna. Xej ma semmejna l-istess. I wish, ma it's very you. Vera, kull differenti. Per eżempju, mbagħad ħaġa oħra, imma this is my avoiding part naħseb, mhux my healing. Nibda jisni hekk. Niġi naqgħu workaholic. Wow! Not wow! Le! Mhux wow! Vera, imma xorta. Fis-sens. It's not a bad thing. Le, it's not a bad thing, għax ninvesti l-ħin. F'affarijiet tajbin. Tipor nizvoga f'affarijiet tajbin, if that makes sense. Imma nibda niġi vera driven hekk. Fis-sens biex jisni ninsa id-dwejja li kolli whatever, inkun irrid nagħmel xi ħaġa that motivates me u li meta tasal il-finish line ħanħossni proud. Satisfied. Fimt? So li naf li bdejt xi ħaġa ġdida. Hekk. Jordi for president. Nem, president għad. President Ma jien nimmaġinak naqa. Le. To be fair, ara, kieku nkun il-mara tal-president. Nimmaġinak Nuhu ukoll. gost. James for president. James for No, gost. Nilbes l-libsa. Nilbes il-daw xari. Jina ma naqalax, timmaġinani? Le, ma naħsibx. Ma naħsibx li naħseb inti tirriżenja. Juhu. Tgħidlu ħan irriżenja. Smaħi, kompli meċċina. Ma jiena baj. Ma jiena. Le, jiena ġili ngħidlu. Għamur namel tatu. Ngħidlu wara. How nice, not imbiddel kull darb. Tħajjar. Tħajjar. Ejdlu Chloe. James for president. 2027. Leo. Baqal. 2050. 2050. Ikolli ġo 50 sena. Jina Mux ntijulek issa. il-vot. Le. Iwa. Eħe. Il-vot. Tijulek il-vot. Ek, I think that's my healing, li niġi Imma- driven ħafna. Inti ġa driven ħafna. So Eħe, għasib xie tiġi burnt out Umbat, iwa. eventually. Għax tant kem jinġajek kinħob tipo namel affarijiet li mbagħad ħajtuni personal satisfaction, fimtek li ngħid ħamilta. Allura dak iż-żmien li nagħmel l-enerġija tiegħi kollha f'dawk l-affarijiet imbagħad niġi burnt out. Le. U feeling vera kera. Jiena naħseb l-iktar nħossni burnt out creatively. Creatively nħossni ħafna iktar burnt out. Ix, tipo, eżempju wara Eurovision, moħħi biex nagħmel xi ħaġa kreattiva meta kelli nuża l-creative tools u moħħi u hekk. Creative tools. Le, ek, Jieqfu. I hit a wall. Għax jisek għamilna 6 xhur minn ħajjitna dejjem jisek tasar il-creative juices minn ġo rasek. U mbagħad meta toħroġ minn hawn tmur tħabbat wiċċek mhux xi ħaġa it's like wow, Ma baqali xejn. Tini break, tipo ma baqa m'għandi xejn ġo fija. Imma pereżempju li tiġi burnt out naħseb u mbagħad iġibek f'punt li you're like now I have to deal with it. Jien naħseb the way I deal with it, eżempju, sa partially għarnix immur Londra to be inspired. Inħossni kolli bżon naqta mill-literalment dak kollu li għandi bżonna like ix-xogħol. Naqta, I cannot. Biex To get inspired. Fimt, għaxa fli jek namel 4 tiem Ma tmiss xejn. ma miss xej li għandu xaqsam creatively. I can give my brain some air. my breath some My brain. brain some brain. So, biex nkun inspired, biex nemmen li creative ma sax tibbuttaħ. Like, Le. it won't Tiġi, work. eżatt, It won't tiġi- work.
Mhux ħad Tiġi tiġi waħedha, inspired, you imma have to be tkun like- in Right the right place. Eħe. Imma mbagħad naħseb dil tiġrili, to be fair, li mbagħad niġi burnt out kif qed int, u mbagħad I'm like, now what? Tipo, now I have to deal with it. U mbagħad tipo I start healing. Fimt so ħabba dik il-burnout li mbagħad ngħid daqshekk ma niflaħx iktar, għandi bżonn il ħina You have to hit a wall, u nibda ġieli. isu niproċessa il-feelings u hekk. Feelings. Feelings, għanna feelings. Imma per eżempju, biex tikklassifikanti il-fatt, ok, so per eżempju jennaf, xaħġa tamilni ansjuża, ħabba xaħġa li I'm healing from, per eżempju. Allura, I avoid that situation, jew I avoid that conversation, jew hekk. Dik tiġi avoiding, jew isma, jiena tallimt xi jdejjaqni, so I'm not going to have that conversation, jew I'm not going to go in places that make me feel like this. Le, dik healing, jina sib Dik dak you're huwa healed, accomplishment. taf xi trid. 10 points li tamelek. Għax eżempju, jina sib li. You're still avoiding a situation, Imma tifhem? jina sib li you have to come to tipo closure with yourself. Do I want to fix the situation? Jew I'm accepting li jina marċ namel parti minn dal-grupp, marċ namel parti minn dal-konverzazzjoni. If I want to continue and I know it's something that can have potential of actually being a friendship again, eżempju jena bdu fuq il-friendship, then if I think there's potential, just marriċ immur nitkellem unkun confrontation, ma dik avoiding. Ma jekk jena Chloe marriċ u għamil tafatta li marriċ nkellem jew nkun assoċjata ma dawk in-nies, mela I am healing, għax naf li jena għamilt punt, You're healed, għax inti I'm healed, wasal ddeċidejt. talija, I'm gonna sit down, accept it and that's it. Ek naraħħa jena. Inti ddeċidejt li ma tridx. As if I don't want to confront, mela I'm avoiding. U naf li xortem potenzjal. Jekk għandek bżonn, per eżempju, titkellem xi ħaġa biex tinala and you're avoiding the conversation, iwa. Dik, Imma jekk everything's done u int taf li il-dik il-ħabiba, il-dak l-ex, whatever, ma tridx terġa' tkun fl-istess kamra magħhom. det għalija That is healing. Eħe, U naħseb- għalik. Eħe, għax isu parti minni nibda ngħid ma it's avoiding a situation. Logistic, like literally, mux logistic, literally you are avoiding. Għax tipo isu fis-sens if you're always avoiding a topic jew a place, forsi ximkien jagħmlek ansju, so you never go to this place. Isek, are you fully healed? Qed tifhem x'qed ngħid. Ta' ma nemmen li healing comes in phases. Imma at the same time, xi ħaġa li xi darba dejqitek, even though you heal, doesn't Ċorta. mean li mhux ħaddejqek Mux hekk, fil-futur. imma mbagħad għalhekk healing comes in phases nemmen li jekk eżempju il-bidu dejjem ikun aktar diffiċli. So jekk qegħdin il-stess friend group jina u l-ex tiegħi eżempju għall-argument, jekk aċċettajt li jiena minix ħanqod ma dal-friend group għax ifakkarni fieħu, it's better for me and I accept that I'm not good to be part of that group. Għal-bidu it's tipo I'm healing. Imma jekk imbagħad nibqa' sejra bija li sibt il-kuraġġ. eżatt biex naċċetta li minix tajba Eżatt. daqshekk. Imma mbagħad Imma mbagħad jekk eżempju nara wieħed minnhom minn dal-grupp barra fit-triq tipo u niġri biex ma nikellimhom xi hekk. That's Avoiding għax avoiding. ara kemm għadda żmien. Eżatt. Il-process tal-healing sinjal li m'għamilx progress. Eżatt. Imma il-fatt li pereżempju jekk int kont f'dal grupp u qatt ma titterġa' tkun f'dak il-grupp anke wara li għaddilek, that's still healing naħseb. Ta' Għax or inti just deċidejt a li. choice. Eżatt, it's your choice. It's part of the journey. I You choose. healed enough, tallimt fuq innifsek u bdilt għall-aħjar li int ma Eżatt. tridx terġa' tmur Eżatt. tipo Jiena where your mirrom. past self was. Jiena minnhom nisleep of stess friend group. Le, Ma Alex. le, Le, jien ma nagħmelix. jien ma nagħmilx laqqa. Like, Stenna, fis-sens. it will always get messy. Jien ġapeti. Mux ma nammiromx, tipo, if it works for you, Do it. do it, u well and good, għax tipo, at the end of the day, sħabek u koll. Mux hekk? Imma, jien, le. I cannot do it. Għax jiena ma sħabbi nħobb nħossni tipo, Komda, mhux hekk. komda, u relax, u ma tistax tkun f'dak l-environment u tħossok
komda. Imma taħseb li jekk xi darba you heal from something, ma nafx bħal, ma nafx eżempju ħanati. Tkun iġġilit ma' ħabibtek. Le, okej, ħanati eżempju ieħor. Tkun ġi relazzjoni vera toxic. Tkun ġi relazzjoni vera toxic. U you heal from it. Taħseb li you heal completely għal ħajtek kollha, jew dejjem ikun hemm dik il-hint of bħal speċi li ħataffettwalek ħajtek. Da, eżempju, what triggers you, mbagħad ta' tkun ma' nies oħra. Tifhem? Like, you're over it, ovvja. Għax mux għatkum, eżin, jien mux għankum maġġat tiħor farmet. Fimt, imma jaff jagħmel ċertu affarijiet dal-bnidem li jħor titriggerjak. Li titriggerjani ħabba dik il-persuna. So, I don't feel like I'm fully healed there, pero it's just, you know. Imma jiena nħoss li jekk tiġilek xi ħaġa f'ħajtek, fis-sens you will heal fully, imma it doesn't mean li mhux ħataffettwak. Eżatt. Fis-sens illi jekk ġilit ma' ħabibtek għax ma rittajt minn wara darek, let's say. Issa, jiena I'm going to heal from it. Pero jekk ikolli ħabib oħra. Tagħmel l-istess. U mhux tagħmel l-istess u tagħmel xi ħaġa naqra weird. Moħħi ma l-ewwel ħajmur. Eżatt. Avolja I'm healed. Imma my guard is up. Fimt tipo Ekku. sort of. You're extra cautious. Għax hekk ġralek so ħad tistenna. Ekku. Issa affarijiet oħra li qatt ma ġraw li mhux ħanistennihom u ħadd ieħor forsi looks for those things. Eżatt. Imma doesn't mean li I'm not healed. Eżatt. Għax tipo, ovvjament, ħatibqa tfittex dawk l-affarijiet. Mhux tfittex, ħatibqa attent li ma terġax tiġrijek l-istess ħaġa ħajtek kollha. Mhux hekk. Dejjem tkun isek alert. Alert. So ma jfissirx li you didn't heal. Allora naħseb li avvolja you heal ħajtek kollha għandek dik il- Barrier, Isa, trigger u dik l-alarm li xintara slight thing moving towards that situation ħaddoq. Ekku, le, ħafna jiena nasib liktar li namelek fi-relationships aktar mill-li friendships, tipo once li nħoss like jew ħaġa one going- action that's similar to before, ma l-ewwel nibda nagħmel li sejjer ġo rasi. U it Imma doesn't at the mean- same time. It doesn't mean, biex me, I don't think it's because I'm not healed. Eżatt, It's because Vicky. you're slightly traumatized. U tal-limt. So, jekk jinnaf ġara xi ħaġa u dak l-alarm qed iddoq, sinjal li għax tal-limt minna. Ekku. Għax kieku qabel ma tindunax. Eżatt. Fimt? So, per eżempju, xi ħaġa li tal-limt jien in previous relationships, kont qisni ngħid jekk jiġri xi ħaġa, jekk jinnaf ikonna xi fight jew xi ħaġa, ma kontx inkun irrid ninkellem il-sħabi fuqha. Għax ma tix tisma l-verita. Le, mhux verità. Għax, le, mhux għalhekk. Għax, isni l-raġuna li ħalli ma sort of, per eżempju, mhux mela ġridna jien u Chloe. Ħammur ngħid il-ċaħattu l-Chloe bda jara ħażin. Għara kemm ħelwa. Tifhem? Ija, Li jisom jibdew jaħsbu l-lorstja. Ħażin. Fim? Ija. So ma kontx nitkellem fuq fights jew hekk, imma mbagħad that can backfire. Għax inti jekk ikun qed jiġri xi ħaġa ħażina for a long period of time u qed tibqa' f'moħħok biss, int mhux qed tirrealizza li għalik qed issir norm, Le. il-ħaġa ħażina. Botla toħroġ minna tinduna tgħid. Mhux inti tibda tkellem il sħabek jgħidulek tipo inti Int all right. Int all right, fimt? So, per eżempju, dik xi ħaġa li tallimtien li jekk jiena u Chloe ilna niġġieldu seklu, it's okay li nieħu parin ma' xi ħadd ieħor. Ekku. Mhux għax jiena jisni kont ma rridx I put her in a bad light, per eżempju, jew hekk. Imma realistikament, jekk jien u inti qed niġġieldu kull 2 minutes u qatt ma ħaniftaħ qalbi ma' xi ħadd, Ekku. f'moħħi ħassir dik il-ġlieda normali. Meta mhijiex. Meta ma suppost. tkunx Eżatt. normali. So il-fatt li tieħu opinjoni, ovvjament irid ikun xi ħadd li tafda mhux isib Anybody. anybody. Dik tgħin biex tiftaħ moħħok sort Eżatt. of. So imbagħad mill-affarijiet tibda waħdek U titgħallem. minn waħda tiġġar l-oħra u it's all connected. Nasib inti ġust tkun dejjem moħħok miftuħ and ready to just see different perspectives of things. Jiena dejjem
kont isni żiemel, tipo, le jena nibżon nisfajti u dejjem rrit nkun ma' nies, rrit nkun mdawra whatever. Mbagħad jisek meta tagħmel hekk u tisma' forsi opinjonijiet u nitkellem fuq kif qed tgħid inti eżatt, tibda tgħid alright, mela maybe it's not like that, fimt? So, mbagħad tispiċċa meta tkellem il xi ħadd fuqha. Apparti jekk tinduna li hemm nies oħra bħalek. So mhux għax inti, I mean, meta tkun avoiding especially tibda taħseb li jint biss. Mbagħad once you're healing u tibda tkellem il-sħabek tibda tgħid daw affarijiet mhux normali, imma fis-sens jiġru mhux waħdi. Eżatt. Għaw min jgħini, għaw min Jismani. Eżatt jismani u tini koraġġ li tibda tħossok jisek waħdek. Mhux hekk, jiena darba tipo irrealizzajt jekk I was in a relationship vera ta' kont żgħira ġifieri waħda minn daw like mhux my first love vera. U wara ftit tajt ma' xi ħadd li kien joħroġ miegħu da żmien. U ma donx flimkien. Okay. U normali jeżin. U dak iż-żmien meta kont qed nisajra kont inħossni li literalment kont miġnuna, like kont qed niġġeneri ngħid imma dawn l-affarijiet mhux normali, like qalet inħossni hekk jiena l-problema. U mbagħad 5 snin wara kien l-opportunità li npoġġi bil-qeda ma' tifla li sa vera tipo sirna close. U literalment konna ħossu l-istess affarijiet, għaddejna mill-eżat l-istess affarijiet. So jisek tgħid, wow, man, tipo actually kieku titkellem, it doesn't have to be someone who went to the same thing, but li tista' tirrelata ma' xi ħadd. It really It's a full 360 moment. It heals you as well. Isni my 16-year-old self. I healed myself. Vera, kienet vera weird. Xi kultant jiġru affarijiet several years wara. U tgħid tipo illallu, now that makes sense. Eżatt, eżatt. U ġieli what heals me wkoll il-fatt li pereżempju several years wara inħares lura fejn kont. Aw, dik vera, Ngħid kif f'moħħi that was fine. Jew kif Oh my f'moħħi God, that vera. made sense. Jew. Xina tiġra ħafna. Kif- Nibda ngħid mina qed sew. Kif kont naħseb li that's That's okay. okay. Fimt, pereżempju jinnaf. Mhux that's okay, ġieli li tafx milli that's okay li I allow people to do that to me, eżempju, jew I allow that to happen, or I allow myself, like, it's not Eżatt. okay. It's not okay, ma dak iż-żmien ma kontx naf li it's not okay. So meta pereżempju nerġa' niġi fl-istess sitwazzjoni and I act differently, it doesn't, ma nafx kif nispjega, sometimes meta tkun ġrat xi ħaġa, u mbagħad terġa' tiġri naf minn ħabiba l-oħra terġa' tiġri l-istess ħaġa, it-tieni darba maybe it doesn't hurt. Eżatt. Għax you stick up for yourself u tgħid illallu kemm tallimt mill-ewwel darba. Right, Makes eh? sense. Yes, a lot. Allura jisek tħossok iktar proud of yourself li darba battu tlaqti u battu tkellim Eżatt. talik innifsek jew whatever milli bħad darba ta' qabel u just Chloe, enjoy the for president. yeah. Right, no? Eh? Aw, illum philosophical. Philosophical. Lajna xabba quotes minn ġo Iva, ta' nisna Peter. nikbuhom. Vera. Forsi noħorġu ktib sena oħra. Umbat wara sena nara dal-episodek, nejt. Jien vera. Kem dejt namel sens Kem dejt dakinhar namel sens. on that random afternoon. Eża. Imma laqwa li we practice what we preach. U Iva, mux nippruvaw. billi għamilna. Nippruvaw. nejdu. Leħe, dik ukoll. Tlet kwarti nejdu. Maħniex perfetti. Le, le. Imma sajjeb li we apply them. Tipo jena. Iwa, tipprova. Eżatt. Fis-sens, mux dejjem ħajrna xilek. Le. U għavolja għad ngħidu fuq, tipo, ħafna affarijiet li tista' tagħmel u id-dinja perfetta. Mhux fis-sens ħadd mu perfett u ħadd Mhux mu jkun jaf x'għandu jagħmel hekk mal-ewwel. Tizbalja u So, tżbalja u titgħallem. Ekku, minn jaf kem zbaljajt fajtin u zgaraj. So, Ma no problem. Mux namel. dak it-tmim tal-episod tagħna. Ekku, tizgarra. U titgħallem. Prosser Jo, I love this episode. Vera, issa tal-bliet. therapy session bejnietna. Vera, illum waħed minn favoriti. Wajna di. Wajna di. Imma jina inti dejjem deep, imma mux Ejwa, deep. mhux ħafna. Imma wasalna, ma mhux li ħanoqogħdu. Eżatt.
noqogħdu Nibku hekk. nibku hekk, aħna ma nibkux. See you next week. See you next week, Andrew. Ciao.